Muvia wa kukitana na siku cia umamai NCTC ni wikite kivito kuola siku cia umamai kwisila kukwatiania na ene yandame kivathukanyo ni kana kweta mavundisyo maundu wa kuola siku hii kaundini walanyo muno weke kumanithia atongoi ma kaundi atongoi mandwa amwika pamwe na mivia ya UCCI kumanya tene undu wa kusiia siku cia umamai. Onesmus Chalono kuelesia kwatana ya kukitana na umamai ya NCTC ni ambisi sisa ya kusia ya kukitana miungamo mia ya kuothothia umamai kwisira kukwatanya nduwa pamwe na kumi mauvundisi kwene yanda kivathukanyo uvangoni ulengete mawisa ma kaunti atongoi ma kidini amwika pamwe na atongoi mandwa kithitone cha kwikithia ni vethwa na muungamo muvyu na kusesea umamai twikunikila maundu mana ala wisa kwithia ni maete ithoko katika nthi itu na twisioka tukunikile ni maundu meva ala twailite soma ni kana tuone ithoko ni ciukite kwithiwa na twisisia tutona kwikata ni kana wise kwithia ni twa prevent kithoko kwithiwa katika nthi itu ya Kenya na kaunti itu ya Kitui mainena nthino akikalo kila chetwa mukawano wa musini wa Kitui ni yanda ini mawetekana vena vatwa kwithia na ngwatano kati wa sirikali na NND no kana kumantho sungi wa mathina ala maetete siiko cia umamai muvango ulengete kusevya yanda cia ngwatano kati wa kaunti ni katethesia muvangoni uu kunyaicha movo ngwatano kati wa NND na sirikali no kana kusia kuothothia miungamo mivyu ya kiumamai. Tukiangalia ni kwa nini watu huingia kwa radicalization ama wanaingia kwa extreme violence ama violence extreme, utakuta kitu kimoja ni kama kukosa ajira. Ukiangalia wanarika wengi wanaokosa ajira, utapata ya kwamba wameingia kwa sababu hawana jambo la kufanya na wanaona waingie ndio wapate pesa, wapate riziki ya siku na wanajipata wameingia na wameenda sana. Mpango uliopo sasa wa strategy unaonekana ni mzuri sana hata kuliko wakati ule wa mbeleni na tunaikumbatia. Tutaifanya vizuri kwa njia yetu ili tuifanye yetu. We have a belonging. Na sio hiyo peke yake ili tuifananishe na hali yetu. Hatutatengeneza ambayo inafanana na kwingine. We shall have a localized action plan. Ene yandai ni mawetakana mena wikwate vetho na ngwatano kati wa atongoi na NND katethesia kwete muwo UCCI na ngwatano ya nduwa. Tamutongoi wa ndini ni iwa kwasya kana twina undu umwe wa kwatania moko pamwe ithuothe ta mundu umwe twikithia muno kana ni twakwata mbauwalanio lo kuma lava nondu twina walanio tukumalia pamwe mithenya itatu mawalanio ala twelwe kukwatia ta kaunti itu kwa maundu ala matuvingisa ku kwitu ni kana twikithia twekala nesa twekala na muwo na ethia ni siasa situ twakuna nesa na kuya misi twekala nesa na twasuvia na ithionze tuteno umamai kana kwananga mathayo wa mundu onaiva. Tumefunza mambo mengi kama youth. Tumefunza venye tunaweza kaa, venye tunaweza pata job, tusitumike vibaya, tusitumie madawa ya kulevya, tusitumike vibaya na hao watu wa siasa kama venye saa hii tunaenda msimu wa siasa. Tusitumike vibaya, tusipewa pesa, tuanze kuchoma magari ya wenyewe, tuanze kupigana kwa sababu eti huyu ni wa hii simtaki, ni wa hii ingine simtaki. Hiyo si mambo poa. Ilivyote Blingo Movo ni Onesmus Chalo.